در زمانی که ینیچرهای توجیکستانی خلافت سلطانهای عثمانی را به اصطلاح حمایت میکنند، حکومت ترکیه معاصر تصمیم گرفته است نسبت شهروندان توجیکستان نظام شدیدی ویزا را جاری کند. البته این یک اشاره مستعار به حیات و کار چند تن از جوانان توجیک است که با تقاضای تقدیر عزم مهاجرت نموده بعد از برد و باخت زیاد در کشورهای مختلف در نهایت امر در استودیوهای فیلمسازی ترکیه کناری هم آمدند. سلام دوستان عزیز. عزتالله میرزویف 34 ساله، اوینیر غلام ناصرов 26 ساله و منوچهر سعدیف 31 ساله تصمیم گرفتند توانایی خود را در میدان کینو یا خود سینمای ترکی آزمایند. آنها در سریال‌های تاریخی و در یک صحنه با ستاره‌های جهانی نقش‌های سربازان تنومند و جنگسالار را بازی می‌کنند. صحبت من با هر سه آنها که سرنوشت عجیبی دارند در علیحدگی صورت گرفت. عزتالله میرزویف که تا 14 ماشین را با دندان میکشد، با موی سر آدم را میبردارد، در بالای شکم تا 500-600 کیلو وزن را گذاشته میتواند، از خردی دوستدار فیلم های هندی بوده است. اما او از 18 سالگی در روسیه در ساختمان ها رزق خود را پیدا میکرد و بعداً سمت سفرش را به ترکیه عوض نمود. با قرض میم، مثلا همون کار میکنیم، قرض مون میکنیم، با کار میکنیم میرم. من اومدم، ما اشتاد خرید از فرازان زمین استانبول کار فعالیت. امیداف اومدم یک ماه پیش یک برادر توجیک زنگ زدم برای کار. گفتم برادر جان مقصد او ما را میشناخت. گفتم یکم کاری خوبتر باشه که معاشش خوبتر باشه من کار کنم. خب گفت برادر یک هفته بعد مرا زنگ زد. یک هفته چند روز پس سوال مده جواب آمد که اکای عزتالله جان کینو بازی میکنی؟ من تا یک تکسیل کار دادم آمدم. گفتم که بله خسته شدم. و نمره یک آذربایجان داد. همین آذربایجان نامش سمیت هست. یکی از تمامی مردم او میبره کینو، چه ترک است، چه تاجیک است، چه ازبک است، چه قزاق است، چه قرغیز است، همه ملت را نام نویس میکنند میبرد. نامره هم را ما در روی کرد. گفت سلام بفرست. من سلام دادم. بعد علیکت گفت که چی میخوای ما؟ گفتم که من میخوام صحنه بازی کنم. نمره شما را از یکی از برادرها گرفتم. نام این برادر که ما را در فیلم که دعوت کرد تاجیک خلمان هست، نجیب الله هست اسمش. بعد گفتم که ما از برادران نجیب الله هستیم. گفت که عزتالله جان شما میتونید که نام و نسب و کیلو و قد قامت خودتان برای ما بنویسن روی کنید. یک 3 صورت راست بر با این بر. گفتم که بله. وقتی من روی کردم همون زمان قبول کردم. گفتن که پگه میتونیم که کنار بیم. من در تکستیل کار میکردم که من نمیتونستیم که تکستیل فر بتونم. من تکستیل تا 5 در گوارم بود که ما ای 5 تا 5 ایلک میگیریم. من 3 در بس کردم. دویم 3 بود بس کردم. گفتم که من کم کاری خودم دارم، کار شخصی که ما باید ایپش داکیومنت میشم. روز سینما رفتم یکی بار مرا در رول خریستیان موندن، لباسی خریستیانی کلان در تنم بود. ایزه بریشون پسترک بود و من رفتم که رشته بمانفتم مایدش رشته ماندم. هرچند که ما امران تگین یکی از همو کینوی کرولوش عثمان بود، لشکری همی خریستیانا بود. در کینو امران تگین بود. ما بسیارتر از طرف امران تگین بازی میکنم. بعضا وقت از طرف عثمانم، بسیارتر از طرف امران تگین بازی میکنم. مصاحبه دیگری ما اوینیر میگوید کارش در روسیه خوب بود. او پیوسته سلسله فیلم سلولای عثمانی ها را تماشا میکرده است و مخصوص از روسیه برای نقش‌آفرینی در همین فیلم به ترکیه آمده است. اوینیر الکی در چند فیلم بازی کرده است. برادرم در ترکیه بود. یک برادرم نویسی در همین کینوی عثمانه، کینوی عثمان همین اسنوانی اسمان میگن. همین کینو را بسیار تماشا میکردم. با یک برادرم نویسی که همین کینو در بازی میکنی شیناسام هستند در همون کینو صورت روی کنم اگر بخوایی بیا بازی کنم. من شوخی فهمیدم، فکر کردم که شوخی میکنه. های بعد همون صورت
ба тарои карди баъд мада занг зад гуфт ки дар кино қабулат кардан чихе мекунӣ миёӣ намиёӣ баъд амхе якчанд бор гуфт аввал шӯхӣ фаҳмидем баъд хестем омадем ки амхе хай рафтем туркиро ки намедонистем аввале ки рафтем оно нафаҳмиданд ки ман туркиро намедонам дар чиз гуфтанд ки короче дар аму одамои осман командират мемонем баъд ҳамон одаме ки маро бурда буд ӯ гуфт ки и туркиро намедона гуфт ба ҳамун режиссёр омад гуфт безеб гуфт настроенош хай бенастроение нишиде гуфт ки хай туркиро барин ёдаш битен агане туркиро тезтар ёд бигира ягон роли соз намонемаш бозӣ куна баъд рафтем мада перевод кард гуфт ки хеле гуфтесай баъд роли аскарда монданам роли аскарда бозӣ кардем хеле оста оста курс гирифтем туркиро хондан гирифтем туркиро хеле уҷа аскар кардем баъд уҷа ролои соз додан гирифтам уҷа аскарои мисол дурни қалъа аскарои дурни ҳамун ҷои ҳамун қишлоқшон оба меган ино дурни ҳамун ҷай ба оста оста ҳамун хеле ролои аскарои соз додан баъд оста командир додан ҳама айтара ҳама айтара фикри саносо бозӣ мекардем ҳама айтарафи мисол туркҳо бозӣ мекардем ҳам хеле оста оста ҳам хеле рафтем ҳам хеле бозӣ кардему инам хеле зуба умуман интихоб барои иштирок дар филмҳои туркӣ чӣ гуна сурат мегирад ба чӣ аҳамият медиҳанд бештар бештар ба оно бештар ҳамин одам дар роли мисол ай тарафи мусулмоно бисёртар дар корай дар ҳамун кино ай тарафи хичон ай тарафи туркҳо бисёртар дар корай унода ҳамин одаме ки в основном риша нигоҳ мекунанд қадди баста нигоҳ мекунанд бузбалагиро нигоҳ мекунанд баъд ҳамин чеҳратам нигоҳ мекунанд агар ки мисол дар хичон монанд бошаву мисол дар дигар чизо монанд набошад дар дигар миллатҳо дар хичон бисёртар монанд боша оно мегиранд оно в основном ҳамон роли осман дар одам бисёр мегиранд а так мисол ролои монголода например дигар ролои мисол аскарои христианода оно рӯҳошон маҳкамай оно каска доранд рӯҳошон маҳкамай оно дар фарқ надорад касе ҳастан мисол мегиранаш рӯҳи оно маҳкамай барои ҳамин в основном қадди баста нигоҳ мекунанд риша нигоҳ мекунанд чеҳрата нигоҳ мекунанд бузбалагита тӯли чанд қадар аст ки масалан шумо дар чанд филм аллакай бозӣ кардед ва то кадом андоза шуморо аллакай шиносонд ҳамин филмҳо акнун дар чанд филм дар 5 ё 6 то филм бозӣ кардам бисёраш кинои исторические мисол основание осман ҳастай фатиҳ меҳмед султан ида бозӣ кардем ҳастай салоҳиддин кинои салоҳиддин ҳозир рафтесай кинои хубай ӯзи ида бозӣ кардем баъд дальше уҷа киноҳои ами кинои ҳозир замонавӣ ҳозир ки мебуроранд исторически несте ҳамин киноҳои нав инош дам бозӣ кардагем инош дам паром ҳамин автоматам хеле ин ҳарду қаҳрамони мо ҳунарманди касбӣ нестанд аммо аз як сӯ завқи зиёд ва аз тарафи дигар бозӯи рустамонаву симои ҷаззобашон боис шудааст ки филмофарони турк онҳоро ба иҷрои нақш даъват кунанд вале қаҳрамони сеюми мо манучер дар назари бинанда аён нест чун каскадёр аст ва бо ниқоб ба ҷои ҳунармандони маъруфу шинохта ҷонбозӣ мекунад. қиссаи рафтани ӯ ба Туркия ҷолиб аст. вақте ӯ барои 8 сол аз Русия эхроҷ мешавад, чанд сол дар Қазоқистон кору зиндагӣ мекунад. баъдан боз ба Русия билет мегирад ва дар фурудгоҳ мефаҳмад ки ҳаққи сафарро ба ин кишвар надорад. зиёд фикр накарда роҳ сӯи Туркия пеш мегирад. ҳарчанд ба гуфтаи ӯ он ҷо на касеро мешинохт ва на ҷое барои рафтан дошт. дар хона шиштагӣ будем вақте ки ман хони амам омадам ай душанбе ай сол хони амам омадам ай хони амам ма бояд саҳар аэропорт мара меоварданда баъд ҳамун момента мисол дар телевизор кинои туркӣ рафтеста буд баъд ҳамин чихеле ки як чи ҳамин дар дилум гуфт ки ҳамин гапа гуда баъд нигоҳ кардам телевизорро гуфтум ки аммо оли
аман гуфтеса буд ки оли хай уҷа мери мисол худ тоқай намедонӣ хай ами чихелай переживад. Ман гуфтам оли ама оли бо яке нашавад ки пага май дама қирума гардонду дами телевизор дар кинои туркӣ бинен мара ки хандидан. Ман гуфтам айдаси ту хай ама чӣ меояд. Хай баъд омадем Турсия омадем аллоҳ розӣ буда хай бо иҷада як ду бародар хати дар самолёт шиносидем. Мо насамам дили набуд ягон одаме ки моро иҷа пешвоз гира ё ки ягон чиз. омадем дар самолёт ба хати як бародар шиносидем. Вай бародар ама гуфтум хай ман иҷа иш кара намешиносам намедонам. Вай гуфт хай бародар ман метавонам тура як ёрдам кунам барам як квартира да монам. Ман гуфтам хоб ами шумо мара як квартира да монен ман усунша иншоалло бо ҳал мекунам. омадем хай як квартира да ами шаҳри Истанбул да дар як квартира бародаро овардан ҷо кардан мона хай 1000 лир дакистамон доштем. хай як ду рӯза чизи рӯзғори зиндагӣ дакиста буд. дар Туркия масалан коратонро аз чӣ шурӯъ кардед? аз ҳамин кино. вақте омадам дар ҳамун хона як бародар хай чахчах кардем. гуфтам нав омадагим ягон кор нест хай кор кунем. марка гуфт оли як кор ҳастай гуфта ку хай дидестам бачаи соз метавӣ унҷа да мисол бачаи камта шустряк дар корай бо хай дидестам ту меши ҳамин корда ман намедонам ту мекунӣ намекунӣ мисол. ман гуфтам чӣ корай ки гуфтан ки хай кинода филмда рол бозӣ мекунӣ да мисол как фигурант. ман гуфтам майли бо ман мисол ҳамун киное ки ман 7 сол тамошо кардагӣ будам Оставани Османская империя. яъне дар тоҷикистон тамошо мекардед? маъруф буд ин филм? дар тоҷикистонам тамошо мекардам дар қазоқистонам тамошо мекардам. ман кинора мисол бисёр чиз будам да дӯстдор будед? дӯстдор будам ки бо омадем хай дар иҷа ҳамун кинора гуфтам хеле хурсанд шудем ки бо мо дар дурини кино мешавем. ҳамун қадar интересни буд чӣ хел нест. хай рафтем як 2 ҳафта фигурант кор кардем ки ман худам ҳамин чизи худма дидам ки ман метавонам ки пеш равам мисол. хулоса бубинед масалан талоши худи шумо буд ки шумо тавонистед дар як нақши нав худатона бисанҷед дар ин филм? мисол баъд як ҳафта ман рафтам пеши ҳамун бародар. аввал не гуфт ростига ман 2-3 бор занг мезадам безор мекардам шаки хел намешавад хай биё ман гиред ман мисол бисёр мехоҳам қати ҳами шумо унҷа ҳам каскадёрӣ кори май мисол мада мефорам ман мехоҳам мекора. баъд як рӯз занг зад гуфт хай хел биё. баъд ай ҳамун замон ина 2 моҳ мешавад 2.5 моҳ мешавад мо дар ҳамун нақши каскадёрӣ бозӣ мекунем. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол доред? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. саноати филмсозии Туркия солҳои охир хеле пешрафт карда барои тамошобин саргузаштҳои гуногуни таърихиву тахайюлии фаровоне пешниҳод мекунад. шӯҳрати ин филмҳо фаротар аз марзҳои ин кишвар паҳн шуда тамошои сериалҳои туркӣ аз ҷумла барои бисёре аз хонаводаҳои Тоҷикистон ба як бахши муҳими зиндагӣ табдил шудааст. Авенир ҳам аз тарзи филмсозии туркҳо таъриф мекунад. мисол дар ҳар як ҳафта як серия мебурам. як серияш 2 соати чанд минутай. дар як ҳафта мисол ҳам поли сёнка мекунем аз серияда ҳафтаи дигар уже мебуронамш. ҳар ҳафта як серия бурвалдестам. тақрибан чанд соат шумо машқ дар сабт мегузаронед дар як рӯз? уҷо аз саҳна мисол аз ами саҳна зависит мекунад ки ҳаму чанд саҳнара ҳаму режиссёро план гирифтагиан ки ҳамин рӯз сёнка кунанд. ҳаму саҳна зависит мекунад. например ина мо 3 рӯз 4 рӯз пеш рафта будем дар роли командир бозӣ кардем. унҷа рафтем 20 минут саҳна давом кард. 20 минут аз саҳнара ҳами 2 саҳна 20 минут аз сёнкаш кардан тамом гуфтан мерем. мо рафтем ба уже далши одамое ки саҳна дорам одамо местан далши саҳна онора сёнка мекунам. дина рафтем ай соати 8 рафта будем
تا ساعت 5 سحر است صحنه بسیار توی بود. اما بچه عثمان توی که داشت صحنه توی بود برای همین بسیاری بد کشید. مصاحبانی من میگویند مبلغی که برای بازدیدنشان در فیلم ها میگیرند از روی مقامشان فرق میکند. $500 هست. شکر من اساس خواستم برای مبلغش نه، من خودم خواستم که برای سوم بتم برای من یک موبایل خوبتر بتم. نه که من وقتی که امی آذربایجان گفتم که برای من سومتن یا سوم تام بتم، گفت که زطلا ما برای شما سومتن 600 تله یعنی 200 چند سوم میخوام میشه و هر روزش. گفتم تمام من آماده ام. امی رسخاتی من مقصد من میتونم که با سوم هم رسخاتی جبی خنا کنم هم رسخاتی هجارهایی که کواتره که میشین گیره هم میتونم که بخرم، میتونم که بعضا وقت کنم. ذخیره کردن هم امکان دارید یا ندارید؟ فقط برام روزمره ذخیره دارم نه. بله برای که حالا برای ذخیره کردن من شیمای خودم تا او درجه نیست. با گفته منوچهر مقام کاسکادیور نسبت به هنرمندان دیگر بلندتر بوده، مناسبت و معاشش نیز بهتر است. ما شاکی وجا با شمشیر مارش میکنیم. مثال همون مومنتی که همون صحنه را چی میکنن ما را استادمون میبیا میفهمونه که این اینجا در مثال این خیکلان در کنی اینجا در دو کس میکشه اینجا در دو کس باید بغالتایی ترمی مثال پیش همون کادرو ما مشق میکنیم. شما مثلا با جای یگون ستاره معروف کاسکادیوری کردید، نقشونه بازی کردید یا نه؟ نه حاضرش نه. این خیلی بگیم که با جای یگون نه حاضرش نه، خیلی امکانیت نیست چون که ما از یک دو ماشین این خیلی بگین در برش بدگیم ما مثال در برش بدیم رنگ یک تلخ بگیم در تلخوش بدگیم ما خیلی محافظ درباره کی بوده؟ اسکر درباره براک درباره وای بودیم. وای مثال ستاره مشغول ترکیه وای مثال یکی از مشهورترین آدم ها مثال. خب منوچهر یگان حالتهای خطرناک هم میشه و در فیلم و شما گفتید اونجا با نقاب اساسا شما برآمد میکنید نه؟ اونجا میشه که همه خطرناک نقشه را ما میبازیم در اونجا. ما مثال میشه که در اونجا بمب میکفم ما درباره بمب میستیم و خودمون را میپرتیم یا همچون طرف ما پرتافتن گفته ده همون بمب را با خودمون را میپرتیم. میشه مومنتایی که ها ممکن میزنه از فوکش در یگان جا یا که ایطوری اسب میغلطی یا که شمشیر قطع میزنن تا یگان جا در میزنه در چشم در سر خیلی چیزا میشوه. دویدستی در مثال با آدمو بسیار اونجا جنگ خیلی کینوهای استاری چیز که هست اونجا آدمو بسیار میشوه که میغلطی میجخن خیلی اپس نیای نه که ما کوشش میکنیم که مثال همین چیزا کمتر گریزیم همین چیزا را مثال چی نکنیم ده راه نکنیم که همین چیزا شود. شما را به همین فیلم ها کی جلب میکند؟ مخصوص فرمایش می آید یا که نفرانی هستند که اونا تصمیم میگیرن که شما باید در این فیلم نقش آفرید یا در این فیلم نقش آفرید؟ نماینده شما کی هست؟ شما پرودیوسر دارید؟ کی دارید؟ ما هم پرودیوسر داریم هم منیجر داریم. با فیلمایی که هستن با وایو مثال شرطنامه میبندن. بعد در همین چیز ایرا ما چه خیلی مثال ما رنگ یک چه خیلی فهمونم با شما ما رنگ یک کمانداییم. مثال کماندایی چیزا کاسکادیورو ما کلان داریم برای خودمون و میروم با همو کینوهای کسی رژیسورایی که کینوهای همه برورن با وایو چی میبندن شرطنامه میبندن که ما همین چیزای شما هنرمندان پیشنهاد میکنن. بله کاسکادیور شما در همین فیلم ما نقش رول بازی میکنن مثال و یا چی میبندن. بعد ما خطی استادمون مثال چرز استادمون ما پول مولا میگیریم و دگاورمون ما خطی استادمون میکنیم. با تاکید قهرمان‌های برنامه دانستن زبان ترکی برای صاحب شدن به نقش‌های خوب در فیلم‌ها میتواند کمک کند. عزت الله گفت زبان را در سطح گفتگویی میفهمد. برای من رسیده به سیناریا دادن. من سیناریا رد کردم. به خاطر چی رد کردم که من زبان ترکی رو خوب تر نمیتونم.
лекин имкон буд шумо масалан метавонистед забонро аз худ кунед ва имкони бозӣ карданро доштед? бале, ман гуфтам ки ман мехостам ки симаи худамро тамоми инсонҳо бишиносад. ман гуфтам шумо ки ман наметавонам хонда. гуфт гап задан метавони ки? ман гуфтам ман гап задан метавонам. ҳамон қайки гап мезанам ки бирра биё чикока чи хеле ка. Сега сценария камтар дуростарак буд, бо ҳамроҳи осмон гап мезанӣ. вақте ки бо Гилани рол ки гап задӣ, дар нақшаи гап задан кардӣ, як санапас ду санапас мекушанад. ман инро қабул накардам. хостам ки рафтан бигирам, ин саҳнаи ман точан рафтан бигирам. хуб, ҳоло чаро намехоҳед масалан забони туркиро амиқтар омӯзед, чун имкониятҳо барои шумо бештар шавад дар синемо? ман ростига хостам азёд кунам. мара зиндагӣ бо ҳамон дараҷа вардагия ки ҳатто дар хонданам шояд вақт бугум надорум, мешавад барое ки айбшти зиндагӣ мешем, сар ки кино мерем, шаб мерем. аммо фикр намекунед ки масалан бедонистани забон ҳунарманди бузург шудан каме мушкилтар мешавад барои шумо? ман медонам ки вақти забона надонӣ, дар ҳар як ҷо ки бошӣ забона надонӣ хеле мушкил аст. шумо пеш рафта наметавонед, чунки забон худаш аввалин чизе аст ки бояд биомӯзӣ. мехоҳам, орзу дорам ки мақсад симои худам хубтар кунам ё ки бисёртар забони худам равшантар кунам. наметавонам, ба хотири чӣ наметавонам забони худам бурок кардам. мақсад мо зиндагӣ ҳамон қадари кардия ки дигар на пас рафта метавонем, на пеш омада метавонем. аммо Авенир мегӯяд аз рӯзҳои аввали даъват шудан ба нақшофарӣ ҷиддан аз пайи омӯзиши забон шуд ва намехоҳад ки ба ҷои садои ӯ овози ҳунармандони турк гузошта шавад. ман гуфтам забонро чӣ ёд мегирам, баъд боз мекунам. Забона ҳозир аки хела ёд гирифтам, неки недатакои степени ҳисоби мисол хуб гап занам. мефаҳмам, мисол камтар гап мезанам, хатишон дар саволошон ҷавоб додам метавонам ҷу. оста ёд мегирем. ҳамин забона главни ёд мегирам, астарниш мешавад. туркия ҳафтаи гузашта расман тоҷикистонро огоҳ кард ки дигар шаҳрвандонаш ҳақ надоранд пас аз 20 апрел бидуни виза ба он кишвар сафар кунанд. тавсия дода мешавад ки дархост барои дарёфти виза 1 моҳ пеш аз сафар дода шавад. нархи виза яквақта $60 ва бисёркарата $190 таъин шудааст. дар сурати рад шудани дархости виза пули он баргардонида намешавад. ин афғонӣ Иззатуллоро нигарон кардааст. ман ҳозир мехоҳам ки дар ҳамин ҷо бимонам, кинои худамро пеш бибарам. аммо барои ман як моҳи дигар вақт аст, ё мара дар ягум ҷо даққати хона нагафтестам. ки ҷое ки мерам, чӣ бо узбак аст, чӣ бо тоҷик аст, тамос мегирам ки барои ман якта утормаизин битен, мақсад ҷои зисти хона битен. ҳеҷ кас наметавонад мега ки тоҷикоро надодестам. қаблан ин мушкил набуд? не, мушкилӣ набуд. мушкилиёш яъне як сол қабл исту шуд. баъде ки ман 2023 туркия биромадам ба тоҷикистон, баъди ҳамин 6 моҳина баъди 6 моҳ депорт ки дар тоҷикистон истодам, омадам. ина тӯли як моҳ зиёдтар шуд, 2 моҳ шуд. дакме карда натунистем. хуб, пас ҳоло шумо чӣ кор мекунед? маҷбур мешавед боз аз Туркия бароед ба Тоҷикистон? ояндаи шумо чӣ мешавад пас? дигар илоҷи нест. ман гуфтам ки ягон давлати бирам ягон 10-15 рӯз мешам биём барои мардуми мо то 20 ҳамин апрела вақт додагиян. баъди 20 апрел визара печат задагиян. то 20 баъди 20 мардуми тоҷик метавонад ки виза бигирад. намедонам, дар тоҷикистон бирем бо аммо ҳол аст, аммо аҳвол аст. аммо Авенир мегӯяд дар гирифтани виза барояш ягон мушкилот намешавад, зеро маъмурони соҳаи филмсозӣ барои гирифтани иҷозати иқомат ба ӯ кӯмак хоҳанд кард.
агар ҳамин визарам мисол агар визарам гирифтан ҳози ҳам нархош буромада интернет ки то што ки мисол виза ҳаста $60 то $190 ягон мушкилӣ надорад ам $190 да ки мекунӣ мисол бисёртар агар бести инаш ҳам хубтар аст. дар маҷмӯъ муносибат нисбати тоҷикон то куҷо тағйир ёфтааст дар ин авохир бо назардошти ҳодисаҳое ки шуданд? шумо дар худатон эҳсос мекунед ягон тағйирот? Не, ҳеҷ чиз нест. Ман мерам мегардам бернора мебурам мегардам тамошо мерем мисол қати бачаҳо ягон чиз гуфтестам кам полис меқапа отношенияшон вообще хубе мегӯям дар ватани хити мегӯ. дар ҳамин ҳол Манучер мусоҳиби дигари мо гуфт ҷорӣ шудани виза баръакс барои ӯ хуб аст, зеро хароҷот ва дарди сараш камтар мешавад. Ман намедонам барои дигарҳо чӣ хел барои ман шахсан виза хуб шид. Барои чӣ? Барое ки агар визара ман дар яксола киям, ман дар тӯли як сол $300 агар ё $200 тиём виза гирм, ман як сол дар иҷа бестум, ман дар ин осонтар аст чем 3 моҳ пас ҳар 3 моҳ пас $500-600 трат кардани ману ай граница пересекат кардан. Вай хуб нест аймада ки ман як бор $300 метиём официально қонунӣ як сол дар иҷа мегардам. Масалан фарз кардем агар роҳи шумо ба Русия баста намешуд, фикр мекунед зиндагиатон ҳамин гуна тағйир меёфт? шумо шод ҳастед аз ҳамин чиз ки шуморо депорт карданду нагузоштанд ки шумо ба Русия равед? Рости гап ишам иам як сабаб шид ки мисол ҳамиҷадам ман як чизи худма мебинам ки хубиша мебинам да. Мисол ина ман агар Россия мерафтем, фарз кардем агар чизи ман ҳуй мешид, ман Россия мерафтам дар иқа гап чап ман ягон ҷоҷда ягон гап мешид да мумкин. Значит барои ҳами худо розӣ набуда мо ҳамуҷа нарафтем, бо исо омадем. Агар и хегӯе Напалҷон мисол ман хиёле мекунам ки дар кадом давлате набошам, ман ҳамаи чиз аввалш худо худушу баъд ай ман зависит аста. Мисол ай ҳамун одам худаш зависита ба ман хиёл мекунам да. ҳар як одам мисол худаш метавона барои худаш удобство ва комфорт создавад кунад дар куҷое ки вай набоша. Мисол ай худаш зависита да. Мисол бо ин ҳама то ба ҷорӣ шудани низоми визаи Туркия як ҳафтаи дигар боқӣ мондааст ва ҳанӯз маълум нест ки чӣ харсангҳое зери об ниҳон аст. Аммо машварати Манучер ин аст ки муҳоҷирон набояд пойбанди танҳо як кишвар бошанд, балки имкониятҳои навро дар кишварҳои дигар ҷустуҷӯ кунанд. ҳеҷ вақт роҳафтода нашаванд. Мисол хай иҷаш нашид як ҷои дига шаванд, ҳамун давлати Россия мисол дар Россия мисол хай кор нестай бираванд як ҷои дига ҳеҷ гап не, мо метавонем оз Европа равем, Турсия биёем, мисол Канада равем, Қазоқистон равем, шарт нестай ки мисол мо дар ҳамун Россияе ки мора мисол писандам намекунад да. Мисол чӣ дар кора мо дар ҳамуҷа бистем ё ки худи Тоҷикистон ё ки худи Тоҷикистон бале ё ки худи Тоҷикистон да ҳози хай ҳами бо мегум ки ҳами одам худиш зависитай да. ҳами бутони рафта миёви зиндагита пеш мебари. ягон ай Тоҷикистон алҳамдулилло ҳози ягон чи мисол камиам надора. як шаҳри хушу, як давлати зебо нозанин. ҳеҷ кас гишнаву ташнаву чи нест ки мисол ҳози мо хела бо пеш рафтагем метавонанд ки ба Тоҷикистон раванд, аз тарафи Тоҷикистон бо ягон давлати дигар раванд. ин як хеле ки ҳози ман ҳами Россияро мебинам апа хиёл мекунам ки беғаззи Россия ҳаваи одамо дигар ягон ҷо рафта наметавонанд. ай ҳамаи ҷои рӯи дунё меги ки депортатсия бошанд. ҳайҳо ҳастанд одамое ки зану фарзанд доранд, гражданини Россияанд, хай ба ё маҷбуранд ё ки мефурашонанд, лекин бисёруш метавонанд ки мисол бираванд аюҷа ва ё барои кор рафтагианд, метавонанд дигар давлат раванд. ай ҳечи натарсанд, ҳами ба Аллоҳ такя кунанд иншааллоҳ ва намерени соз ба кори хуб мисол ба ягон корои ғайриқонунӣ ба меҳнат агар раванд ҳамаи давлатҳо ва ёро мисол қабул мекунанд. барои ҳамин бародарон тоҷикон ва бародарои тоҷиконро мегӯям ки бародаро ҳеҷ вақт пеши як кас сархам накунед. ҳама вақт сари баланд қадӣ пеши ягон одамда сари хам накунед да. мисол иш нашид як кори дигаша бине, иҷаш нашид уҷаша бине, иншааллоҳ ҳамаш хуб мешавад.
هر سه قهرمانی روزگاری مهاجر میخواهند کار خود را در بخش فیلم‌آفرینی ترکیه ادامه دهند، زیرا به گفته آنها این ساحه میتواند برای آنها نه تنها نان بلکه نام بیارد. با امید آنکه همه نیت‌های نیک عملی شونده باشد، نشر نوبتی برنامه را به پایان میبریم. اگر شما نیز عزیزان میخواهید با حیات خود دیگران را آشنا کنید، ما آماده شنیدن قصه های شما در روزگاری مهاجر هستیم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهبانتان.